kesin ka benengkong da ka mensim jo kijing trang ban kentiu ya ka pule ka puthi hapo ka snong ka thau bat kum juru ha ka dong ka than ka seng samla dangar kala penlong da ka Academic Excellent Award arjar arpusan ya ka belapas bah ka exam SSLC bat HSSLC kum si benta ban penslur ya ki weipat ki samla jong ka snong ya ka ni kijing pen ko buram ya ki samla belapas kala penlong ha ka khat khandai terik unaitung ha Community Facility Center dangar ha ka ba uba Himalaya Sangpleng ubadai unong aibu jok sorkar ha ka tanat puli puti ulalong kum ukongsan bat pun kuburom ya prangut ki samla ki balapas ba ha bakaren ha kani jingelang uba HS Imli ubadai urang ba snong ulapan pau ba udap da jing snokmen ya kani sinjam ba kaseng samla kalashim ban penlong ya kum kani ka program bat kani ru kadai kesin ka benengkong lengba ke jingle jong ke seng samla kum ni udon ka mensim bagi samla puli jong ke sinong ka thau kin trai shutom shu ha kini kisnam ki bandangwan nagaleng uba Sangpleng ha bakaren ki jinglang ulai ki jingkublai ya ke seng samla jong ke sinong ka balashim ya kini kesinjam benang penslur bat ai mensim ik samla puli lengba kani ka Academic Excellent Award arhajar arpusan ba Sangpleng ulapan pauru ba sorkar hapo ke jingalam jong ke NPP mentau snam arhajar arpusan kelawan ra ke jingkala ha ketanat puli peti bat benrabro ba mentau snam ki samla puli kelapas bah badul ai kublai ru kinong hikai ke bala treish tom susu ala berabru da ka baong bahaga thain bordar kidon shibun ki kmi ki pa kim nang kim start yala de hanrai ke sngotu ya ke jingkordor ka puli puthi kumta ki treish tom ban ai jingnang jing start yala ki jong ki khon ki kti ki kmi ki pasene gelele ki tiaba bar askul ki kun don sene setang jongi berbaduk Sulai toding mensisa pak skul sejuta ki skul private ki bange hapan siu bisa ka skul ko bong siu bisa kiritan skini ki skul jungi baru lai tili yal bi skul ko bermen tili ba ka yupi ata yupi wan bai exam ru ngino ngim simcho namar ni pakat ka benta ka jinglung jeng kerdu yo ki bigi ba baki angur ban pa skul ya kikun hang ten ya yupi ngin sa wada ba exam ru ngim sim namar balengin kan long ka jingira ba pedang ngom ka jintu ba ha pedang jong ki kerdu la dadon hikmi ki pa ka nek bor amor badong kunne kajuk jong ke jinsta habia be ya ke jinsta te ngayu ke ke school LP school jong yang ne ka wadon menta sar kumbal lain spa kedai mu student kene ka LP school hanne kiwan ki beriu ki beduk ki masuk ki long ki beriu ki beduk ki war school yang ne te ki lele sitong ban passport ban penang besar hagane ka senam peladep ngeong inom ademi ai admission so namal ka capacity jo kinong hikai ka beham bat ke jin pun jong student tang baki kipik pa giong em hap admission kumta ngi hap sangap ya kasur jo ki ngila saya tahu ya kila kumta upoi student ta ngeru respa kendai te ayu iya kajing angun tu bikin pa nadu nursery foundation kanongrim juga di school ngin hapan lebha nadu nursery panyo ya kajing start but ki percentage ki bahe hak exam kan bagi kanan kirang ajron kina ajron jaga kasong mah kajing trelang jok ki kemi ki pa berpestat ikun lada kayin kamdon jing ya terilang bat ki nong hikai bat ka school bat ki kun nomla ban pestat ikun ngapor school idam hapor ikun nang le school te exam ikun ngaru exam sawaje ngokun kino ngapuk alam ngaru kino te nanu sau san beje mesti ki menmiru adu pakin nerti akikun hagai sam ngaruh semua to daru kam sia 12 to te kapakadu
uso jo ka jing tre sitom jo ki ki pa wan ra yo so bo ba te kene ka jaka ka badon hangne kene ka sinong danga kilebun ki rustan ki badon hangne tambangi na hab ya leba ki skul ki badon hangne kilap yang sekali jo ka sen betar jo ka ni ka warsen ka syong sa tang ka jika leba apol le skul mangi yang pesilong da taong kali pas tem pun pi o pas tolak men latap ti dek kejuk kemanta kam jadi kino mi keren ya kejing pas percentage pun pi yo kan o new peu ne propeu ne kene be ke ban be syata ladan de kejing trestom pemelah badia yo so yo kejing em melakukan pas bah hak eksa tulis pun kasih betar ketika baladem kalau saya pun ki student ki balayo ya kepakai lapas bah kelentres lomba mar ketangin hapan ya be siapa ni ketong bagi kunjungi kinlong ki ustaz idon sar siapa yang ne ngayong sim pun nama hinuan ada mission nang tesilong ladapi pas dona ya kan yopeu ya kan papeu ya kan traipeu kasih tombol yo skul baba di biung losa teman pi unung keren ru ladapi pi ya rabem sar par priyo admission icem sitom ladam pas ba icem sitom teh kawat kam hapo wajam ru la sai la sisni laki longki kam kontrak laki longki kam kupili laki longki kam suka happy page itu kupusite bahaya ajro tenamar kata ngide ban yabe kini student lai sab kata sis ngide ban krekot depan kulekot lebda gumta kinamuan haki yopeu haki propeu haki ket kadai tenang ne ngadon kajin ketu mangar kumurang basinong ladaki kun kasinong kiyo ya ka paspa ki exam laka matrik laka tuet laka no kono asu yo prinsip habaki paspa ki kun jo kasinong ikin yo berpulih ceka ki baba kamtam gitu ki badon lat kin yo berpulih ki ceka ki baba teladaki paspa tekin nam cuyo ya ceka pulih saya sifat ngom ki kat sinong jongi ka konsulsi jongi kalong bodon bang idon hisab es jam 9 bodon ya ka jin kle kam tam ya ka pule banra ya ki kun jo ka konsulsi ha ki kerdan ki boper tiong ki engineer tiong ki doktor tiong ki no ki jajin pule kat baka song ka interest jongki nong pule te pi ngau festin bab idon bok tela da jam kono gajin haga bab wan caka pule enda pile konteng hagi eklam idon isar sepya ya sepen i yo ki ya kelenti umno wa pinwat ya ki ka pule ki baba tang bawat bersep ya kepor berlut ya kepor gaji kelai school yele thama bar kepor long kenyang bangkot lembung ta pinampo kabasi yang pas malum malah kam don jemput kena kejok ba mata ya ban pas kejing pas bapa te ko boleh sibun ka por kelas lem sibun te ini mi nang ne ta kaba kikbi pangi sim kiai ya kene ko uram ko balapan bed dan kasem samla ban ai awards man hausnem yang tuki bempas pan tehap ya be chata bat ka jiniyo nong kolong bagi kon jonga ki jongti kin long ki kon ki masat te kublai sibun ya ka seng fama ba pe lale ya kene ko pram ka ba shonghok bat ka badeo ba pin ai misi susu ya kene ko ple sa sin bat ngai ngai kumle kikbi kikpa wa yala de la kilong kibriyo kibamdon haka jingnak kajiksta kikmi kikpa bon kibadon haka ni thain podan lungi kilong illiterate ndrei ki om
ba ngi la long kumne re ki khon jongi ki de ban long ki ban an ban ki basta ba ngasok mensya ba kane ke cikla lawan hakilong yeng jongi hakine ki than nom kendong jongi bon sen hakitan nom kendong jongi dan bon kinong rep ki ba im sngi tang hagarep kim don por ban hikai ki khon kim don por ban semrani ki khon school kim don por ban pekwan ke don kapan pun perle kini ki khon jongi ndre ki khon ki sutu ya ka responsibility jongi ki khon samla jongi mata ki stang ban sutu ya kata ke competitive spirit jongi bahawa classroom ka don ka competition ka healthy competition ka badon happening ki kelas school kadai ka do ka spirit ka do ka mensen ka ban yakun ka competitive spirit ka pelong ikini ki kon menasi bakin wan man shim yak ni burang bangakwa ikani reju ka spirit ka ju ka mensen yakun ka matang kandang don hakiwai wai ki kon samla jungi ki bidang beteng ki jimpuli bagaju ka spirit nakwa bakan don hapi kinong hikai kaju ka spirit nakwa bakan don hapi kikmi kikpa andangi baro ngila kelum lang ya kita kemesem manipun kikmi kikpa kinong hikai bat ki students amta ngin yo i ya ka result kebatian bat kebajon dia nomor kata yang tertujuan dia kibar bapin soha ben treshita om dai bapin so comment da balayo ya kita ki positions kita ki matric lade ki high secondary tu kaji ya pun jopi kadang sedang nang ni kaji ya pun kaji jopi ka sedang nang ni cepat ba andar dep saka kelas 10 matric kan ya saka kelas 12 da dep saka kelas 12 kan ya saka graduation dari apa graduation kenya saka post graduation nangda anwan saka por banyak kon banwat kam tengi don kam bapi pinlong kita kiban yen hal ki kejat la jom om daka jikersyam jomnor jom om don kam banwan shano siki minister ne siki MLA ne siki nomi khamat banong sobha penyerap keren bangadon ke interview ngikwa ban yo snow ki kon samla jungi bakiyo kam hala ke jingtrishton jom de kata bagi om bah la piyo ta ka merit kata kamod ke de ke jingtrishton bat uso ke pinke belum ini nakaliang sarkar ke jingpenia jo Konrad sama ka sarkar jungi mata kala persyam kat bala ban penbek ya ka education system apa kejelajah bar hakine kisnam di balare tang haine arsnam shiteng hilayu ya ka jingkela kelawan bar kane ka jingkela kala sedang nakane ka result jom ka matric bar ka high secondary how nim snem arjar arkusa kay gadao galong bagi lawan ra ya ki jingkela di waper ka instruction pattern ka system kalarung da kumwe ki school madaw snem in da manra shu iki smart classroom hakithan nong gendong dungi perhoi kat bala ki school sarkar mata kinyo iki smart classroom nangda kan saurung de haki NCRT ki kot NCRT kindon ki QR code mata kan bensuk ya kini ki khon jongi ki badon anong kendong bandon kamban bu tuition show kata ka kot NCRT kendon haki history ki science English maths kum dater haki main core subjects kini ki NCRT books kindon ki QR code na kwa epi mapinya shim ni kita ki kon hit kita ini ki kon but you scan the mobile jongpi how to QR code nanglakan mi kajing batay detail kumba hikay ginong hikay po classroom kan mi daga video hakato ka mobile jongpi ya kato ka chapter kaba pi lese pisam jingye bang songto
kata kalawan kejikelah ni persyang kepala ban pensuk ikikun kijongi kinamba kikmi kikpa ibom don por ban hikai ikikun ndon gambar pelut bisa ban bu tuition ikikun datang lebah kata kajing pulih lebah ka mobile ikun jongi kilala ban pentebet susu am kata apa kajing pendia jongu Chief Minister jongi Konrad sama nilayo bon ki building ki batmai hakini ki than mang tendong jongi ki bala sanction lo kato bat ki batang sanction lo kato namani kuwa baka quality education kadi bandan hakini ki than mang tendong jongi amdei badong baki thabatan ki school building hante hasor lane ye khapsor ndai chene ki than mang tendong nilayo ki building baper gilas dak paniye ang ni hadamar nila kani building Ahmad Jongiro kani batong suay ka sarkar katay ka UP ka school ro ngidam suyo ya ka lecturing ka sanction nangka sa kiway kitang dong ni water ro layo ya ka sanction ban repair ki school building bat kumjo ban ay ki school building di batman gindon kanto kani ki school ki batangsa Andre yakito ki school ki batangsa umpat ay tunom ro leseng bala rong ki tunom lak kriya ki jikhang lan jikhang yet yaki baro adon ka list jo department bat sa beteng ya ki repair lan ki jingsna kawai din kawai imlalai hangni hantai ki don ki bril bakan tho ki kentha dakidur jo ki barim ki school ki barim chua ki bala dia repair dai ki bu dak ki dur benong man pembut nami sarkar bong pek kini ki school impat dan kat tunum dan kata keberendam dan kajikam dan rei kilis bala dia survey laki officer jongi dan lupa hak department jongi bakawe hadin pokwe kita di building baru kinsayo bat pertemai nakwa banyak tu firu ladan kajin jik persyang lah kalian sarkar ban shimtino ya school SSC ladan kajin persyang ban ha pendip syaki managing committee jom ki SSC school menda kini ki SSC school ki bomla ban penian syudal lagi kila IT no syaki sarkar bat kita ay naka NOC na kalian joki kenang ba na kalian sarkar ngin shimtino ya ki school ki bat tulot ki bomla ban kersyan hok ya kino hikai ban siu tulok bat bomla ban ai enrollment ya ki kena school te abang ipek mani mata dadan bon ka response ka balong positive na kaliang kita ki managing committee ki ban kuat ban IT no sa sarkar o ki don ka to at niro ki bong ni kuat ang penyat tom lele andre ka sarkar ka persyang ban penbek ya ka education system ta apa ka jela jungi ailat yani kibadon ka sarkar ailat ya ka sarkar jungi gaba penyai apa keji penyai yung kontrak sama nginle kan bala apa don kanu ka sarkar ka bala mang palat lai hajar sans pak klor tengka sistem ya benda ka education sector Alex kemudian yang jalan berkat bagi kong bacaan berisibun ya kena kalah bagi ai na dengan yo yang manjuhi baro ben ai sikentin alkentin shwa bangin de burom ini ki kun samlajungi kawan kong nasuman ai kublei rabashnom ibaham ya presiden jongka seng samla jongka shnong dangar ba kanham kumjo ya kinukit kam kibadon haka executive committee jong ka seng samla dorashno jong ka shnong dangar iwe members na sobat I play pi yang keji kot subhai na haka ni kasingi ban ya don benta ban don kat haka ni por ba pi kiriurang ba kibadai na kani kathan jungi shani idan bon ki baidon ni por idan di ba Jeffrey idan basun shalang papalang kumjo
ki ramba ki bawan na we ki sinong ki bawan senran lang idon di ba Daniel walang ne na po lauba idon di ba Prial na pomlang ba bana nang te na pomlang ba tuto na mo senram ba pensuk na mo senram pan ai kuble de ya pi ki long mi bar ki ba idon hatne por rengkat klamda kledi ba Armstrong di balong ru we Richard jom ki samla hatane kathan jui border na ai kuble de ya kino hikai iwe biwe ki bawan na ki school ki paper por but khamtam ke jingai kuble kale shakini ki prangut ki ba shachet muda si de ya kadau jongpi bangi ngi poi hakne ki jaka ba ngi so sarong bangi le kat kini ka kamba ban ai ga buram chapi ya ka jing treshi dom ka ba phi phi la le baro shata na so ban on ba khat le se ka de sit ka ban ko ya kani ka sing samla jong ka dangar ban penkup buram ya kini ki khon samla jungi but ya kata ka idea kalawan hi no president aku ai kasni ila phone ni ngai yong ba sar idon ke jing thumu ban le kum ta te ngong ka bhapalat amar bale kan ai pesim bat kan penslur de ya ki kun samla jungi bakin nang le ha akisnan banwan yong ni ngit persyakat pala khabor ka barit jungi amar ba kade ke sin ke ban ko ngong borbor hi de bandon hi ke jing sedang de nang ta ter manusnem kan salong ke jingmelin ya phiru kunjo bat ikinong yo ya ka khusnam ni ke burang ro kunjo ba kiru kintip ni bala langile ba kan sadon kasi ka ba nakaleng ka sengsam lang kit sa pungkuk burang ini de namar kata na suban ai kublai gerpang ya phi ba kampam bat kunjo iki parlok sum phi badon ha komiti jong phi balai perkhat ban le kat kani ka kam na soban ai ga jing kublai ba ka congratulations ya kini kon samla jungi madaw snem kalong kabakar pang shisha ba haka secondary level ngilayo ya ki kon samla baro ko we ka state jungi bagilale ba hado ta im shumpoi perkhat bakar result kan poi hado prapo nyo point yue non percent but haka high secondary ngiyo ya kecing pass hado prapo r point 0% kata lalong ke record hado mentah kani bangi pecuyo snow baki kon samla jungi baro kowe jela kila le ha hado ta naso bende ai kaburam sikino hikai kino hikai kila tre shitam kila tre borba hakajing kershan nakaliya ke sarkar yaki interventions ki papheron hai kilawan ra ya ki rukom hikai ka training akino hikai baki no hikai kin long shushu ki ba khampro kham tibit ban pensapriang ya ka jingtip jongki syaki khon bachiki khana jungi naga jing pet jonga alai i baki no hikai kilale kat bala ban wanra ya ke buram ban ai dan am ya ke school ke jongki kumoong ibaham ne irang pasino yong baki kemi ki keparo kila don beta kajing tu isitom jongki kon kade nomor kene baro ni hab ya don jang ki kemi ki pahi ki no hikai school bat ki kon samla badai no ki kemi ki kepang ki belakar syangkok
kumangi osyo ang ni kathan borda jungi dan bon kilong yen kibaduk andai kala poy kapor baki kmi kikpa kila suto ya ka jing don kam jong ka puli puthi kikmi kikpa kila suto ba klem ka jing nang ka jing sta kalawe ki khol jungi kanlong ka baduk